adlaw tayo, iti Sunday, September 11. So ba? Well, daray iti kanta nga kayat ni Bingay before nga dungig tayo iti minsay entitled Tibantay ti Kalbaryo. Supposed to be igurot nga di Ilocano man ti share mi ka na kayo santo minton kantaan di jay igurot na. Sige. Nasuputi managpasul nga biyagyo Abu Jesus palpalalo di kaasin kenayat mo kada kami nga awan serbina nga tao ayunay tangarigan nga inkaro ni Jesus si Isu na di mambakay, isu na patay, agyaman na di cross kay Kalbaryo. Nasuputi managpasod nga biyago. Amen. Apo Jesus palpalalo, tikasin kenayat mo, kada kami nga servina nga tao Permina katahasin Iyang ka naglabasan Yung tanda nga maawatan Pasumi binayadam Nilukatan ay niwangan Nang kami umunagan Langit nga nasuputi managpasul nga biyagyo Apo Jesus palpalalo ikasin kenayat mo kada kami nga awan serbina nga tao Lumisang pa yung 30 songs